Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta ang tonten arti ponta. ASDCYF KSA KNC atum karbiang la autonomous get atheng no seat in demonstration ke padupo. Bang swalong alang li tum jasmet education long le adu ya hoy PGR BGR la pen autonomous state si jasmet bang swamai tideng. Bang so seat in demonstration alang ASDC ke damtang MP election ki thordung Johnson basi tami chetong du. Alang li pen pherang ke atheng no. Assam government atum mate Assam CM minister tami ke damtang election hemprek alam chingbai nang alam chak non chingbai Anparta karbiang long arlo venture school atum non aningkan inkaita susilo lasi high school provincialis lap nang po lapen competitive exam net NEET quit highway karbiang long arlo exam center kabiajok pinang anlo charlo somar kisungdo lasi lahai exam center dak pedunang po puta memorandum alu along jongpon Anparta alang lipen kaningje ponke karbi anglong pipot si hemprek kelong hemprek amenten nilisi candidate bonta suri kep anta Karbi anglong arat vote na lada ke chok lagi BJP Congress EPHL silapen kaprek ham asong at hemprek nang jipupe dalal cheplangsi kaprek atowar pasoi lapsi dak hemprek hangabang aviderlu BJP EPHL si Congress le chesong noisita hemprek hang he puti central government atum nang pipe puta alang lipen jongpon Kado kabe karbi arat thorpaklo te hemprek nang pipe alamsi abelo ASDC ahut thorpaklo government atum nang chingkilo bonta keja pon Dr. Jentor rong pilapen arisang huatum government pen compromise der amat hemprek palong ledet pusi alang li lamthe chepaklang po alam thege sonthom alam thesi mane government pan pachini lo pachini pol pen la so dharna bangala ke youth front pen KSC latuma benar pen sidak claim Tanil tungge partia head lo po hisap se danang chedudun lo. Si sonthom alam the bangke sige state alam ching wainang pu si mirsang si chakalu. La sinoli tunggi pu bangke la kachi nang chi chak tang teng pen nang ni tum phan ber nang hangi. Kadugo hempreka hang posong du uda hajakas tang kaskom to pu hang rap petima. Pule hang sitap la solam the thak Empreka puta ko tono mas tere puta ka chingwa iya pan meeting na hangot nang si chakalu ka ala ilon tumi sa kedimana bangke si kahang bangke election pang chakalu pen lem nang pusi na pulo si hala solam bang na claim mo chingwa pen ku pia kisung si doi ma pia ki joy si doi ma hala ka chingwa long si klang po juta na hangot ya di sio pan ke se pan ken se pan chot pugali nang ning hang pulo de hajakas kom phanta hang pono ha CM ha MP tumata hang pono alan isela hinia bangke laga hoyalam dana je chaklo CBI phan pilo pichun populo seta CBI tum claim no thang report along le seta meghala sor bangke nang disturb bom nang pa siksak bom karbiang long le na pet je phan claim bom hala CBI lam da ko ke pulo te dak ni tum chief minister phan ki puye bangke dak councilor sor phan ki puye bangke all party meeting hango ni tum phan der kam galilu Aja tum cu pitine ret. A demand ke ni tum si demand pon itu mana hang chot pusita. Hala demand me tum ta andulon claim tum ta ni tum hana hang pon pe pu lo si. Hang pon lap mon. Ching wai nang, pima ching wai nang. A hoi ke chi bong sai a puthak. Kai ke phan chi bong hida je phan permanent solution ke wan ye phan si. La all party meeting hang nang po hadak si rip det nang pu. La hello. Pen kuson si claim na ima po bangke. Hala ke ching wai long nili tum hin pen si suggestion people. Bangkado ya party nang dudun po saison me one way pusita ni tum party pen ni tum chi thik lo ready lo chingwai lo prute la hello ke claim ni solution phan ke po bangke ni tum hin pen adak tog yir pen people lagan mo hini no thom bangke son thomalam the bangke education puthak laga memorandum ta PG the pipe pin lang Kedam tang election prang pen ta pipo pulo sita la pula ben mat Tedet, tadak, ni tunggu tegam long bangke, ni tunggu delo gado udah cini lo, kedam tang ningkan koi suse, ningkan, dak, college tang ho, higher secondary tang ho, high school tang ho, ME school tang ho, ul high school mukhab, ningkan koi kota suse lo pangceng tang, venture pidu berat mat, provincial
deng det halai congress government chokchi non bjp government chokchi budget ne pon pe det ti hill area sapan lai ke claim ya phan bangke karbiang long ta ho ha in sils ta ho dak west karbiang long ta ho pula ha long education kape mesen ya phan alam nang ye chot la sini tungge tok dak lo memorandum long ta gunut sop alar ke la sop posa cross alar pangke hala infrastructure ki claim ya phan claim infrastructure ave no bench ave des ave room ave difu government college samasya men si government college jumi chot dak teacher ave lu than ba ave dak room chitang te pulute ku pulola amen irlok government college pu chole la son dak si biet college ka uthai thuji pu ta biet college abang tali tum pulola ke provincial na pu full fledged kuri na pu dak teacher do na pu dak room do na pu kachali tum jo ke na pu hal hai bang se ni tum pini bang ta anso se pu thulo higher level examination mukha competitive pule pu na ala da ka chi bai exam pule pu na ala net ta ho nit ta ho mane CUET ta ho la hai exam a center da ga vidar mat a lut hek sida kidu kila a family pen a lut hek tum bang ke non khoros ka pen jo tangka posa ka pen jo ahem kiduk pen jo mane Silong ta ho Guwahati ta ho nahok ta ho hala hai exam pidam niya dim kedam je phanda siksa asili tum ki ahin pen ke dimana bang ke dake KC KNC ba SDC youth front la pen ke SDC tum hin pen ke dimana bang ke dak dipu university do to chinda lo pu ha west karbiang long east karbiang long ta ho ta pulana bang ke upedda seta dipu dak university do pot laso university long si lahai aket hedung exam ki pilongnya pan dak center salam pinapo halan tum diman alam thege non ke ME school lang peme medat panjok high school lang peme medat panjok college mo thaka lang peme medat government aided hala high school abang college abang lang peme medat penajok si dak ki plan ahem ki plan sakuri ke do ahem also maratum si private school long charli lang dam cholot private school memuna government tum posa khoros peme medat dak posa nang khoros pipedat penajok si private school si memunak lo government school pente asip private school long si apa ya posa sakuri ke do tum ahem plan gen tum CM tum MLA tum hala tuma sumare posa du ko pot apo tum la tum ke private school da ha Guwahati ador ke su chiklu jon suring ko suri thong ke pu college long da dam thek dalu sitap da ke 70% muni tum sikidu bang propen bang troksi ke tum inglong su de bang hathoi jo hom poro plan bongoli tum plan ta hai mene sita dak karbiang long west karbiang long ke do inglong su tum ke Harong bong pen bang don troksi get tum ke an chumobi below poverty line buluda sumar fan ku pusi private school long toy dunun po private college long toy dunun po private BEd college long toy no po hada ke admission sinang ke lak pinai bulude charli dunun lang po ki dugu tum ke lase ki dugu tum sumar fan interest ki plan du fan gali ki plan du ngadang lin da Amerika ta charli am tek po seta ki dugu hem sumar tum dak aning ke hangateng pen hala tum ta telendu si daga college daga school daga BEd college daga university daga kadu beta mesen lu protep hala tum ta ane ting thurulong po tum ta dak ma charli mesen charli long si ting thurulong po hala hello ni tuma pinya lam the bang Jakhongponi Phaikep ar Nidokmoka Higher Secondary School along National Commission for Protection of Child Rights atum grievance redressal scam kepadupon bangso mai long alhi sarpo aman penman kedo karbiang lo Tormas Council Speaker Raju Tiso kachetong dun along ACS ADS Chandan Bora Guhai Consultant NCPCR Devendra Kumar atum pen kedanglo penang anman kedo kethe kiding atum chetong dun
Bang somai ki bipon alam theke o somara tum sarkar pen kelong dun nangji abar sai lapen ajakong kachelong nangji apu thaksi jasime thanpon anparda bang so amai long pachetong dun si health camp setami pedopon anparda prek jam sai kam atum aihin pen PMJY Ayushman card Aadhaar pen bank account registration asai hai hui setami claim pon samilang so pen long bamoning ti Karbi Anglong news sor nirdesh mumorme ami অসমৰ পৰা অসম শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ মই চেয়াৰমেন হিচাপে আৰু লগত দুগৰাকী মেম্বাৰ লৈ আজি কাৰ্বি আংলং জিলাত যোৱাকালি আমি উপস্থিত হৈছোহি আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ DC মহোদয়াৰ তেখেত আজি উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে ADC মহোদয় আছে বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আৰু ESC মহোদয় আছে জইণ্ট ডিৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ পৰা প্ৰমুখ কৰি জইণ্ট ডিৰেক্টৰ সাহেব আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ সাহেব আছে সকলোৰে সহযোগত আজি আমি চৰকাৰৰ যিখিনি নিৰ্দেশ মৰ্মে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যিখিনি সহায় শিশুসকলে পাব লাগে চৰকাৰে আমাক সকলোখিনি সহায় দিছে বিশেষকৈ অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে যিমানখিনি কৰিব পাৰে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কৰিছে শিশুসকলৰ কাৰণে কৰিছে তেখেতসকলৰ চৰকাৰে যিখিনি আঁচনি আমাৰ শিশুসকলে যে পাব লাগে তাত আমি অকমান সহানুভূতি দেখুৱাই পেলাই আমি যাতে সেই আঁচনিখিনি যাতে শিশুসকলে পায় তাৰ কাৰণে আমি আজি এই মিটিংখন অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰসকল লৈ আৰু আপোনালোকে দেখিছে টেবুল বহুতকেইখন টেবুলত কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে গতিকে কাৰ্বি আংলং জিলাত বিশেষকৈ শিডিউল ট্ৰাইব যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ যাতে বেনিফিট হয় তেওঁলোকে যাতে লাভান্বিত হয় ইয়াত সেইকাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং জিলাত আহিছোঁ আমি ধেমাজিলৈ গৈছোঁ মই নিজেই গৈছোঁ ধেমাজিলৈ গৈছোঁ বাক্সালৈ মই নিজে গৈছোঁ ওদালগুৰিলৈ আমাৰ মেম্বাৰ গৈছে আৰু তামোলপুৰলৈ গৈছে ধুবুৰীটো আমি কৰিছোঁ আমি বিভিন্ন জিলাত আমি কৰিম আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল বিশেষকৈ শিডিউল ট্ৰাইব সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল লোক এইবাৰ যাতে সামাজিক ব্যৱস্থাটোৰ পৰা সামাজিক যিটো সুৰক্ষা নীতিটোৰ পৰা চৰকাৰৰ যিখিনি আমাৰ আঁচনি দিছে তেওঁলোকে যাতে বঞ্চিত নহয় সেইখিনি আমি সুচাৰুৰূপে পালন কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে মিলিজুলি হাতত হাত ধৰি কৰিব লাগিব যাতে অসমখন সকলো ফালৰ পৰা আগুৱাই যায় আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত আমি সকলোৱে আগুৱাই যাব পাৰোঁ Di sama Kasajong Pathua Klam along first ever T10 Summer Cricket Tournament ke Pangchengpon. Jakong pun phai ke arni di sama Sarmen Hanse Arong Kasajong Pathua Klam along Winner Cricket Club atum Chepator Piponsi ke Pathu Penta ok Epran Mepu Mathasi first ever T10 Summer Cricket Tournament Pangchengpon lu. Bangso Cricket Tournament ke Chengsi arni Karbi Anglong YouTuber lapen Komiti Angmongsi Chepatipon lapu YouTuber atum kapathu ke mesen ajok 64 run pen chepahai ponlu lapen komatnia bang phu atum kapathu aning hangdo pulote kachepate dunji aphan apor dolang pusi komiti atum pen phan pachinipon Labangso kachepate along Sarmen Hansi Sorkari Gaubura Rongasar lapen KSA Diphu District Committee pen Sona Singh Rongpi Chetong Donsi ke Chengsi arani ing Samjin pen pachunpon News Desk Report Karbi Anglong News Prangsi Chorpar Piglo nalang litum aporting pen nang kahumri pen pini labangso sai long alang litum kicheng pen kijud nang cerap chito don pot prangsi Kerangke lembang fu tuma phan dili tuma hin pen ninga long pen lang tuma phan kardom kardom jasmet pet pini asai mate pini labangso ferangke alam ke paklang ponang ko bangke lalo jasmet pet di sama number 2 labangke constituency jong silangdam pote lomba jong si puri po lapen ke lapu taralang so pen jong si wang pet do polo tangte telu elo ladak pen jong si gari pen jong si wang polo tangte 30-33 minutes jola son something la son si do pola si pini lalo jasmet peda bangke nilitum kasi jong nok be klam labang so summer mate la summer cricket kibipon labang so kibipon along bangke
pini ladak komiti lapen ke komiti pen cenglok Karbi Anglong YouTuber la tuma hin pen si chip pon lo lapen Karbi Anglong YouTuber lapen ladak komiti tum chip pen mesen pen alang litum Karbi Anglong YouTuber tum si alang litum mahin pen si chip hai pon lo jasemet pen insam jin pen labang so mai chun pon lo lasi ladak isi a message ki pigang tung abang gelalo non social media hoi pen isi a message ki pigang tung mangelalo jasemet pen apor dola nang litum sta break jam ha war pen break jam adim pen jong si labang so adim along la di sama number 2 kase jong nok be aklam along cricket nang litum si tame ki jon ji phaning ke hang jong si do pulo tangte ladak la banner long si tame dolo ladak la pen bangke la so media hoi pen si tame nang litum jong si thek long pulo tangte nang humri me ladak secretary president dolo alang litum ha nang humri pen pulo tangte nang litum ladak khela pini pen si cheng pon lo nang litum mesen a player dak thek pon lalo